I-First National Bank lomuhla bekade ibite abahleli kanye nababhali betindzaba emahhovisini abo lamasha lekuyinhloko hhovisi lelapha endzaweni yaseZulwini. Kulo mhlangano bebade wetfula ukuthi sebanendzawo lensha ikakhulu lengangenhloko hhovisi, kodwa-ke bebaphindza futhi bade wetfula umbiko wetimali wemnyaka wa 2022 kuya ku-2023. Umnumzane Dennis Mbingo longuyena mphathi jikelele welibhange le-First National Bank eveni laseSwatini uvetile ukuthi kusebentekile kulomnyaka wetimali lophele ngenyanga yenhlaba njengobe inzuzo labayakhile ibeyinyenti kakhulu kunaloko bebakade bakubhekile. Kulokunye lathite bekade kukhombisa ukuthi basebente kahle, libhange likwatile kwenaba eveni lonke ngalo ngelihlangosi lwabo lwaka-Cash Plus kangangokuthi emakhasimende alo libhange langena ikhathi yebhange kuyofuna usizo kanciphile uma kucathaniswa naleminye iminyaka. Cishe onkhana sekambe sebenzisa Cash Plus naletinye izindlela tekuchumana kufaka ekhathi banking app nabo cellphone banking. Ikakhulu lesikubone kusebenta lonyaka lokusijabulisile ukuthi i-profit yelibhange inyukile. Iyanyuka ngetindlela leti sijabulisa kuthini. Sisebentile kakhulu ukuthi kubolekisa kwethu imali sikucabange ukuthi siboleka bani kuphi kanjani nekuthi nase siyilandzelela ngendlela lengacoshe ama-customer. So sisebenzisene kahle kakhulu ngaloku bolekisa imali. Le nombolo leyo nje inyuke nga-23%. Nawubuka ukuthi umnotho ukuphi akusinombolo lengakhala ngayo kakhulu. Kwesibili lesikwendile ukuthi la sikhona khona la Swatini ukuthi sibe khona sikhona. Mbinga uphinze waveta ukuthi kulamaviki lambalwa letako leli bhange litabe selikwati ukuthi kube nemaswati lasho ukuthi nawo alo kwathi sekuthi batawuthengisa ke ingcenye yalo libhange phecelezi ama-shares etinhlanganweni tekongane kwebolekisa kanye nakulabo ke batokete pensheli. Uchazile ukuthi makhasimende kungenteka abe nentshisekelo yokuthi kwawona akwade kuthenga lawo ma-shares njengebantfu, kodwa-ke lowo mnyango usengakavuleki kodwa angachubeka abeke indlebe khona ebhange. Sibongane ukuthi asisekele indlunkulu yamabhange isisekele ukuthi kube khona labanye labataba banikati balama be-FNB labangaphumi ngaphandle kwalelive eMaswati atawukhona ukuthi abe yingcenye yaleli bhange nase siya embili. Lesikwendile kwanyalo sicelo lesifakile ukuthi ngoba baningi labantu lebasolo basikhulumisa kule minyaka lendlulile ukuthi singangena njani FNB sibambisane ukuthi sibe ma-shareholders. Sizakhulumisana nema-pension funds, sikhulumisana nema-asset managers, sizakhulumisana nalamanye ama-cooperative societies. Mbingo wephethe ngekusho ukuthi lokunye labakubukile balibhange ukuthi bakwadi kungena eluhlelo lwetinkampane letingaphansi kwe-Eswatini Stock Exchange kodwa nako lokho kutawumenyetelwa uma sekulunge konke. Etindzabeni temsakade we-Channel Yemaswati kubika Khanyisile Mabuza, ngina Julisa Mamba, EZULWINI.